BCCI ren President Sourav Ganguly 27 December hilo corona ajate sibor hocho kate mid private hospital re bhurti tahen lenai ar onde aya tikche chalak kan tai tahen menkhan tehin badai nyamok kana pe maha tayom uni do bes akanai ona khatir te uni do ko discharge akadeya menkhan ente reho home isolation re tahen rena ade ko emakau deya December BCCI ren President Sourav Ganguly corona ajate sibor hocho khatir te uni do hospital te ko idile deya menkhan pe maha tayom tehin badai nyamok kana unia hormo kichire ho bugia kana ona khatir te hospital khon ko discharge akadeya menkhan ente reho corona rena jaha guideline mena akada ona manaw bataw ko men kaw deya saute home isolation re tahen rena katha ko mena kaw deya saute ajak jaha contact re hor ko tahe kana unku ho jati corona rena test ko korao hocoi manoa babot te ho ade ko emakat koa chedak se nit corona rena nawa variant omicron ajar chara pasna kana asaute nit badai nyamok kana West Bengal ponot re 2000 khon ho jasti hor corona ajar te ko sibor hocha kana ona khatir botor rena katha noa ge je noa ajar alo pasna ma ona khatir sanam hor sontor re mena akat koa ar BCCI ren President Sourav Ganguly nit aja hormo bhagi mena tai khatir te tehin uni hospital khon ko discharge akadeya